Assalamualaikum Bang None. Balik lagi di Cekikikan Betawi. Hari ini gue bawain kisah gokil. Bang Komar panik gara-gara duit 10 ribunya ngilang. Yuk sikat. Di warung kopi kampung, Bang Komar panik bukan main. Dia bilang duitnya hilang 10 ribu. 10 ribu doang, tapi ekspresinya kayak hilang berlian. Tiba-tiba dia teriak, "Bang, duit gue ngilang." Gue bilang, "Mar, lu yakin duit lu ngilang? Jangan-jangan cuma halu, karena lu lagi bokeh." Dia bilang, "Gue taruh di meja bang, abis itu hilang." Aneh bener dah. Gue tanya, "Siapa naik di warung?" Dia jawab, "Lu sama kucing warung." Gue langsung ngagak. Iya ya lamar, kucing mau nyolong duit. Mau beli apa dia? Cilok. Tapi dia tetap yakin. Katanya kucingnya tatapannya curiga. "Bang, matinya nyala kayak abis ikut seminar sukses." Tiba-tiba Bang Komar teriak lagi, "Bang, ketemu." Terus gue lihat, itu duit nyelip di bawah jempol kaki dia sendiri. Gue bilang, "Mar, kalau duit itu bisa ngomong, dia pasti bilang, 'Tolong bang, panas.'" Ya begitulah Bang None, tingkah Bang Komar. Duit nyelip di jempol kaki aja dibilang hilang. Jangan lupa like, komen, sama subscribe channel Cekikikan Betawi biar makin rame, makin ngagah tiap hari. Wassalamualaikum.